Dobar dan, ja sam Marko iz tvrtke Eurovrti alati i danas ću vam prezentirati Weberov roštilj EPX 315. Ovaj roštilj je meni osobno jako drag jer ga i sam imam, sam sam ga sebi uzeo i jako sam zadovoljan. Znači sam roštilj je, kao i svi drugi Weberovi, strašno robustan, strašno kvalitetan. Evo, uzeo sam poklopac, idem lijevo desno, nema problema, čvrst je, snažan je, robustan je, dakle od gusa, inoksa, strašno čvrstog lima, dakle nemate problema nikakvih sa robustnošću. Roštilj koji će vam trajati dugi niz godina i mislim da ćete stvarno biti zadovoljni s njim. Znači, rekli smo, robustna izrada, vrlo kvalitetna, roštilj, rešetka iz 3 dijela, vrlo jednostavno je vadimo, strašno jednostavno za čišćenje. Rešetka je od gusa, od ljevanog željeza i izrazito teška, onako čvrsta kakva i treba biti. Ovdje imamo dodatnu rešetku za grijanje hrane, znači kada ste gotovi sa pečenjem mesa na glavnoj rešetki, stavite je gore, meso se grije, nećete imati problema sa tim da će se ono ohladiti negdje u nekoj zdjeli, nego će svo meso biti ravnomjerno zagrijano i spremno za posluživanje. Ovdje imamo flavorizer, to Weber zove flavorizer umeci, flavorizer šine, znači one služe tome da štite plamenike od padajućeg mesa, masti i ulja, a osim toga kako to meso, mast, ulje pada, pošto su one strašno zagrijane, dakle ovdje će ti ostati će se pretvoriti u dim i davat će dodatnu aromu, dodatan šmek mesu i dobit ćete jedan efekt finog okusa sličnog onom kao što bi imali sa roštiljem na ugljen. Naravno, ako želite još dodatnu razinu te arome, možete staviti smoker box plinski roštilj. Unutra idu dakle komadići aromatiziranog drveta koje se prije toga namoče u vodi, i ono stvara se dim i dobivate jednu finu aromu, znači koja je stvarno jako slična, ako ne identična aromi sa roštilja na drveni ugljen, a naravno imate jednostavnost i praktičnost plinskog roštilja koji se upali, ugasi, savršeno kontrolira temperaturu i to je to. Kada izvadimo sve flavorizer umetke, jednostavno možemo učistiti ostatak roštilja, strašno praktična stvar. Dakle, vi ste, to vam govorim iz iskustva, za nekakvih 5 do 10 minuta gotovi sa čišćenjem samog roštilja. Idemo sada malo pogledati, evo, samo da vratim rešetke, idemo malo pogledati i termometar koji je, po čemu je ovaj roštilj zapravo jedinstven. Dakle, ovdje se radi o pametnom roštilju. Imate aplikaciju Weber Connect za mobitel i pomoću te aplikacije vi pratite temperaturu unutar samog roštilja i što je puno bitnije, dobijete ovdje termometre koji su vezani na žicu. Vi te termometre umetnete u meso, u steak, piletinu, bilo što i pratite dakle na aplikaciji koja je unutarnja temperatura mesa, možete staviti i željenu temperaturu dakle mesa, tako da vas na mobitelu obavijesti kada dosegne se ta temperatura. Znači, ako želite savršen steak, ovo je pravo rješenje za vas. Znači, ne može se dogoditi da steak nije pečen onako kako vi želite, jer ga vi kontrolirate pomoću ovih vrlo praktičnih termometara. Kada upalimo sami termometar, ovdje možemo vidjeti temperaturu unutar poklopca. Sam termometar se nalazi ovdje i savršeno, dakle ne može biti preciznije od ovoga, mjeri temperaturu unutar poklopca, znači savršeno rješenje za nekoga tko želi kontrolirati apsolutno sve kod roštiljanja. Ne kvari se, mogu vam reći, kažem iz osobnog iskustva jer ga imam i funkcionira savršeno. Evo, znači ovo je stvarno razina roštiljanja po meni najviša. Ovdje imamo mjesto za ono što se kod Webera zove gourmet sustav, GBS sustav, znači razni umeci mogu ići unutra, tipa wok, tipa pizza kamen ili ploča za pečenje, znači stvarno šta god da želite možete koristiti ovdje i onda zapravo više nemate samo roštilj, nego imate jednu vanjsku kuhinju, imate multifunkcionalan uređaj koji služi za kuhanje, pečenje, za pripremanje hrane na bilo koji način želite. Malo ću vam demonstrirati kako to funkcionira. Evo recimo, ovdje ima wok, to je moj wok, dakle malo je prljav, ali normalno da je prljav kad ga se koristi, jel?
Znači wok savršeno paše unutra. Naravno, temperatura koju ćete postići sa ovim plamenicima je bitno veća nego onu koju ćete postići na šteljnjaku, tako da recimo možete imati wok iskustvo kako bi imali u nekakvom restoranu. Znači, stvarno jako korisna stvar, preporučam. Ovdje je rešetka koja služi za parenje hrane, dakle malo nalijemo vode u wok, stavimo ovu rešetku i parimo, znači nekakvo tijesto, parimo, možemo raditi gioze, na primjer, možemo raditi povrće razno, jako praktična stvar. Naravno, tu je i pokopac. Ovdje je ova, dakle, ploča za pečenje od punog gusa, fino stavimo gore. Opet, možemo raditi razno povrće, možemo raditi tost, možemo raditi šta god hoćemo. Znači, multifunkcionalno rješenje, možemo peći, možemo kuhati, možemo koristiti za bilo što želimo. Na kraju, jedan dodatak koji osobno ja najviše koristim, a to je pizza kamen. Vrlo praktične ručke, dakle ne morate naravno sa rukavicom dizati pizza kamen, nego imate ručke. Dakle, poklopimo 15-20 minuta na maksimalnoj temperaturi, držimo pizza kamen, stavimo picu za 2-3 minute, ona je gotova. Imate savršenu picu za ekipu, za društvo, jako dobra stvar. Što se tiče samih plamenika, znači 3 plamenika, snaga 9,8 kW, vrlo velika snaga, više od toga vam realno niti ne treba. Šta god da želite roštiljati, možete apsolutno postići savršene rezultate sa ovim roštiljem. Ovdje imamo piezoelektrično paljenje, klasično kao kod svakog plinskog roštilja. Razlika je naravno što je ovo Weber roštilj, Weberova kvaliteta, znači ovo vam se neće pokvariti, neće strgati i nećete imati problema sa paljenjem, nećete morati koristiti nekakve dugačke upaljače, šibice i sl. Sada ćemo maknuti pizza kamen, vraćamo standardnu rešetku. Ugasit ćemo i termometar. I idemo dalje, znači 2 bočne police, vrlo velike, od inoksa, znači čvrste, za odlaganje čega god želite, strašno praktična stvar. Bočna, ova rešetka koja štiti plinsku bocu, znači vi sa 2 vezice koje dobijete uz roštilj, lijepo privežete plinsku bocu. Ova rešetka fino štiti roštilj od sunca, vremenskih uvjeta, po meni vrlo atraktivno izgleda, a osim toga kada stavite na bok plinsku bocu, imate vrlo veliku površinu ispod roštilja za čuvanje pribora za jelo, za čuvanje raznih zdjela, ovih gurme umetaka i sl. Ovdje imamo i rešetku, nego ladicu koja služi za padajuće ostatke hrane i vrlo lagano se čisti, super korisna stvar. Imamo naravno i posudu za ostatak masti, ulja i svega ostalog. Sam roštilj ima kotače, vrlo je prijenosan. Naravno, ti kotači se mogu i zablokirati, tako da on lijepo i stabilno stoji na istom mjestu. Kažem, ovo je roštilj koji ću apsolutno svakom preporučiti, za kojeg sam se sam odlučio, za koji smatram da će svakome biti odlično rješenje. Uz ovaj gurme sustav dodataka možete ga koristiti za svašta, ne samo za roštiljanje. I eto, moja topla preporuka. Ništa, hvala vam puno na gledanju i nadam se da se vidimo u Eurovrti alatima.